Socheng MEC het singrong parlapen Socheng EPHL si atum Jek Phubang Semsoning tiarong asaraphan kirap kapajirda. Dipu Municipal Board ang kangalong midu kirungalong ratatum kachitu dun Japan Dipu Municipal Board atum pen kachuningri. Jengkhala pen kiruni ka chelenga dagalong baita pen bas kachetong ahir kang tangra ka jok adimalong inut apran kedang. Berta ke lara do anaphan gadom pajelo gadom non berta than jebang sami ojang terangti non arju itha bertang tonpen. Nijang Karbianglong Socheng MEC constituency kaparlu Jek Phubang Semsoning tiarong asarahem jang minipai krisi jirlo porpai hini apormalom han an kachutun mi hibalong asapso mia kripen mi kachithur ura joksi hem mi chuderlo laswa hem mi kichualong tangka kereng lak thomra suri thong ke batangka na hokdun lapen TV solar pen chinglok kachutun kachudang aphulienta mi kichu hok wai chiplang derlo So hem miki chulang pabla. Bayi siap hot pen me tur ulu pakai hot tam me we punu tan so me pet lu sedang kosong sudah lu punu bak deh pakai hot anak cucu nadim tak me ke we lu seta kuson pen lu ne bang ingnar urlo masih pakai hot pen si me tur lu masih MP anta cutai lu ana kirap dun anta avidelo formota ta avidelo ahem pu bangta kama thaki phisi kirung konsi ke ponlo gari ta hala yang thudo pusi mu ahir do rai pusi kari kang do yang sikito ronglo ne pakhor hum tham hum chia hem me cholir lo pe lim sop ang tonawe kasu aklu anta sopta ave pin lo non an chutunji phanta kholi po ve so maratu mi anang lo an pichat pe non an cholong wang wela ka chutunji phan kholi phokok hem bang along si ka chuning ri si ke chutun lin ka chotang lin po pusi non klem rok lo ben karbi hong hari ajutang ajuba doko ajoy nesi non mun so huni ka pe damya phanta borkang berahai rong parkong borkang berahai pansi johang damsi non munsu padam elo hore dong bong lo sam lo tipu cara tipi elo no si cutun codang alang puklem prai lo pen rong kang si tumtai edon inut pen arnisi kerabi non mandu parla hop kikim dia pan kabor ilo Labang sobuthak rong asarahem kisungahut rong amikar sarlar penchinglok rong aradatum thurpak si kuthot kidu ki thaka hem ki kimpi pont Labang so kisung ki phualam Socheng APHL si atumpen birta longsi ahem an humri dampen kirapa jirdam lapen lapuson kisung hut karbiang longalong kidu ki thigi dingatum jirap chitu dun jephan kachuning report he gaching honalong ini tuma korte aphan ka chirap dunji aphan abang putina pan samenili chuning report lo militum council long ke japon atum ki thegi dingatum aphan party chipu pera nilituma kang hon korte alang lituma phan kirap dunji kapajirji phan sini lihin pen tuning rilo athema kisung ki phoda da hutke jokta party pathe thera kachipi dunji phan si nili pen tuning ri ponlo athema kisung ke alang lilong de leke bang kali
kisung ke abang putin adon tin long ta kurepji alasi abang putin long seta mini tum kirap dun katitu dun nei kya kinang so porti nilihin pen chuni ri padi krimlo kado ko ve labang so birta ke theglong atuma phan nili ka chuni ri ji bangkel helo nang le tum asap so vet le do seta me dak ching puk cek kubang arong along labang so teron hen phan kikim kerang along seta me nang le tum birta nang ka humbira asap so vet bak seta me nang le tum ning kang sapa nang ka pijir ji mate kirap ji phan sin nilihin pen chuni ri ponlo Lapuson so cheng emisi het singrong phar sitami la so birta longsi jang mini phai krisi arni gang sama por alangi methang thur plutsi kisungi phoa hem an humri damsi asona sona hormu la pentangka kera pajirpon KEC pen kupima kerap ka pajirjia son kido andala bangsu kisungi phobe ga hem tu na tuma phan kerap pajirpon po lapen nontong sikot kidu githak japan lapen kichu kijun japan un an pen nili methang jong pen kera pajir pon lo pusi MEC het singrong phar pen pachini pon to worker ila so pathak ko anang deng sinon do ale to war bang la lo ahok lo dak bah war bang to war sugedam tang ame le tuma emele do lo non bang alang ni ho tame papleng kangi phan bori lo sa une det la sila so thak bang ke non DPR bonai bom lo dak cek ku bang tu dong pai long pai IRDF polo ala so skimen se deng lam de lo la si un pote la non kidina mo si tender recording lam do sa tame technical isi ini dak elit tumalong lagi ada lik Guwahati pen sekan nang kok masih asap sup der chat sono seta on ara ke prapen ke choge pasi ni lihin bename do de sang se bori den lo atila so tawar banga nili tame helat tahini thom helat lo je asap sup akisung katora bang du kok lo lasi mina bang rong sor banga tuwar milang lasun thom bang ke un an kapili pasi ni den na bori den po pen kasi ni do na teng bote lang ni tum da mek tem bom ke technical asap sup isi ni chok ke do tu ko lang masih la an se ching kam bang so kisung ke phoder ahem tu ma phan nang lihin pen ko pilo kerap te kang la hong lo nên temen ning duk lo ke det nang so si kolok tame lak bang ke alam akam penak lo si kong se kot pen ni sana ka julong pen ning duk lo je patumi bang ni di kusudu tame te bang jo da garabaji an ma ham le lo suten padap dan sigi bang ning alam lo same ada isi ini meeting dok masih non orang sana masih lah isung ipo tu bang ke ini tum sarkar pen kimi me solan ke pada pon pen tong sekor bang ni lihin pen alang ni tum ju pada kicu ya pan sabsup kicu hormu wan pilo la pen tangka sabsup pilo la pen alang ni tum piari sampai micu lap lo masih alang hen dah biar usni lihin pen sabsup dikang long lo la pen dak bang ke ni tum sarkar pen rong ajo hem ti bom la sila so hem tu na pandami tu hem so kapilong pi panda body dan pro la pen sarkar pen kupima ki pinangi aron atang awas side wan bang nilihin pandami an tu pi dan pro la pen on ana ke papen alang le tum kai teng kai mang tu plan tulong tu tulong ani han ti ban ke doan pandami pandami body dan jang mini phai krisi arni Difu Municipal Board chokomar tumpena mithang sa hemalong phirang kia mai kang ipon labang so phirang kia mai along Difu Municipal Board Assistant Executive Engineer Prodip rong pipen kapachini pon ki Assam government pen kapin khat pon ateng self assessment la pen reassessment property tax holding tax aputhak Assam along rong supi ke parlo angkang anke sai ke deng ke tang thulu bonta kar bianglong ke 6 sidul pinaka jok ke isi atum order kang honamat sai ke deng asap der chal la solong Difu Municipal Board atum penta sai deng ponsi online phanta claim pon online phana kinang sodalu longlia pata miar hing ka che thoralu lapen Aadhaar card pidunangji lapen la so puthak Difu Municipal Board atum pen offline penta sai pangcheng pon bomlo Difu Municipal Board ke parlo angkang along ahum tin along census anponsi kijum hek pen midu enpon la so along rada tumta nanga cherap nanga chetudun pejje phan tuning report bangke papi dulu hak ason se dokong lo ate pikon itu siksa dulu ke council lo benda si approval lo enang ko si approval itu man ke long ta dek ason se dodam kong lo si itu February arti problem si itu man approval kan kan itu je dak siksa dulu along stame online process bangke cengkan aku pusi itu honorable semsa na pingkat lo masuk teng itu cengpon lo opinion ni bangke itu already 1 month complete ason teknik selain tadi itu nomor itu tim assessment itu dampo ada komedi dampo pen prima tek lo
Aso teng mesti tum record kuri lo. Aso record teng pensi mili tumbang dak form fill up lo. Lasi open pu bom laso online along ke palujin dun panas portal long palujin pan boleh kesuman documents kenang sort. Record. So without documents lah mandatory punang kong ready. Laso documents jadi abe punang online long tai tum duk long identity. Accept identity pun record. Salah ikut lapu helo itu bang land pota. First land pota menang sort along ni kuantum ke dulu ni. Laso exact along ni bang kong. Second nam tu po itu electrical consumer ID. Mana lah meter ke adon tidak mungkin meter value mati current connection di kong po. Dan third point ini lo itu bang Aadhaar card lah somtom hamu pakai kenang sort. Ada pensi itu wangi po laso formal long je non kedotang ahem apang building permission NMA. Jadi NTN ini produk beli kopo. Jadi do pun tidak kuson ikan si langsung sehem ikim ma permission ke ma produk mereka. Pada perfect mana ko. Ada pensi ini tu malong bang last bang ke langsung itu land owner. Ba so long le aim ko apa nak ko itu bang signature itu. Jadi Dipu Municipal Board ke parlu angkang an arong tinahem tun tumanta arona tengpen kacitu mati amen kacit habdu na kinang sotlo. Athe government pen mo asona kirap mati kacing thora sai kedeng ponahot lahaya phai ka pachini pona kinang sot. Lapen iprang ke wang jarni kisung ke boy pen chenglok asona kirap ke long japhan Dipu Municipal Board along record ke do kinang sotlo. La sirata tumanta labang solong kacerap kacitu dun pia Japhan Town and Country Planning Deputy Director Robin Rong Hangpen kacuning report. Labang so phirang kia mayalong Dipu Municipal Board JE Bapuram Timung JE Bonjelin Kropi JE Gotoming Tigathar lapen accountant Monjir Timung Pietum Chetong dun. Tahun lalu nangke dodo natum bangko andoma don ko andoma komada tum sige doma julahai hui bahera munit pen tadak wang pen nang do pen dam thujima pula bangso ka chini je phansi lake itumang bong census che andang ko lasi laso census ke an hod bangke lasi nitum pulo lake assessment mane komata bang ahem along le doma avema di apota do binong ma avema lapen la temporary sige bang chorma pulhai hui ka chini je phansi ini tum dage bang lasila ke ili tum thang da ka pheri na ya son da kawe ko bene tax pabat upu phanda kali lapen ajat akisung ko bene son ka preka phanda kali setame ili tum government of han punon isi kajalina tum phan ke tum akenang sot lo lake ili tum lahai alam ka chini je phan ba lai tum humpurti kado ko visitame ahisap data bank ki bije phan lasimu pen alang li tapulo je records and that nilitum municipal board lo nalitum records a biodata and ki rin ki bije phan si labang so assessment ki lagi akan sot kali pulotang te lada ko mada tum sinanga duma ko mat sikadam ma mo go peni akisung pulote ilitum chini une datpo lalu pulotang te nilitum long record dolo pulotang te mola tuma phan ajara kam likle monster trace un datpo lapen chini po labang so phan lo lasi kisuman labang so nitum kam klembom cikloyon an suse partang lo labang so kam assessment lapen reassessment kam nitum klempon lo lake Assam government pen si nilitum phan nang pachini lo ke pa claim jia phan lapen okol dak elitum malong Dipu ba Karbi Anglong West Karbi Anglong anchot kali lake ola sam si labang so exercise thedung exercise urban local bodies atom pen claim pon elo la so long pen si nilitum ilitum Karbi Anglong lake 6 sidul pinang posi ilitum ta claim du naima claim nang nema adopt du naima adopt nang nema posi Karbi Anglong Autonomous Council jenike nitum authority lo no asalang litum long nitum appeal lo lapen alam than lo lapen hadak nitum meeting honorable CM Dr. Tuliamong Hangsar tum pen MLA tum pen stame IM tum antenta nitum hadak meeting dolo nitum a price lo than pachini lo lapen alang tum penta nitum phan labang so pa claim jia phan ajakong nang pilo jage claim pon jia phan lapen prabjing bange patang jia phan lai silo lapen hinie bangke la assessment lapen reassessment jongsi nilitum claim clip polutang te
central government punon state government punon funding for urban local bodies at tuma phanta ak isik sak dokokji atheke on what basis de ili tuma phan tangka poisa ta na release po opini isia basis do nai dagi tuma ongkha do nai census e tum che nai ge amulu kwan do mai tuma town along ke do landa tuma phan en elo di rara phanga chuni bi bangke lahan lo jenang litum ka doga weta la bang so bang matha te me era nal tum cooperation dun sirap dun lage ka sipto dun lagi ka pheri me alam kam gali je mo nang litum humputi la pusonder po panda thang ta gali lage just for a record keeping in proper manner means Kedamtang jang mini phai ke barni West Karbi Anglong Kheroni Police Station akang Jengbong lang subialong anerlo porphai kri sira chitima pormalom jengkhapen di phu kachelenga bas lapen bait kachetong ahir kang tangra jok bait kate barabang phu adimalong amat aprandam jilu labang so bas jengkhapen di phu kapang no boma porahut lapen bait ke vega bang phu bas aprang gidam je phan ka bor ia jok si aprandam nang jilu puta ning jepon bait registration number AS0 1BN 7472 pusi pang thekpon lapen apran gedam joye bangpu by song be pusi pang thekpon bonta bite registration along amena tenki Samson be pusi Kheroni raikom sai kia tumpen than pachini ponthu jengkha pen babuteron karbilong re berta ইনফৰমেশ্যন পাই কেনে আহিছোঁ ইয়ালৈ ঘটনাস্থলীলৈ তো তাত আমি দেখিছোঁ যে এজন মানুহ বাইকৰ সৈতে পৰি আছে তেওঁৰ অৱস্থা একদম বেয়া আৰু আমি খুটপুছ কৰি গম পাইছোঁ যে এখন বাছে পেছেঞ্জাৰ বাছে তেওঁক খুন্দিয়াই থৈ গৈছে মানুহজনৰ চিনাক্ত তেওঁৰ আমি বাইকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো থ্ৰুৱেদি আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁৰ ঘৰ বৈঠালাংচুত তেখেতৰ নাম চামসিং বে বুলি আমি গম পাইছোঁ দেউতাকৰ নাম লেট হেমাৰী বে তেওঁৰ ঘৰ বৈঠালাংচু পি এছ আণ্ডাৰত ৰংবং বে গাঁও ঘৰ Pinya berta lansi kangton lo kardong